Wadeba Ayenkan 93.3 FM on our YouTube channel. Ayenkan 93.3 FM. Moko aya like na subscribe for my on Facebook. Wait me follow Ayenkan 93.3 FM and on our social media handles ni myghanamedia.com and so your online portal you could change some how do go ayenkanfmonline.com so wait me visit na our cooking kind. Said the money no say ya de baby a betin nsem bia na etu na money akwohwe said the assembly sibetie na ye de munhwe mu de adan when ya ba bepie mu ewo eye Akyem Aprade ho ene ne ya ba bepie na ahomete na emobo se wo kromu na wo pempuntu de ama wo man nso ebeduru baabi na mpanyimfo bi said the omo pese minkum nyanti no ebia na de wo hwehwa ama wo man ntimi mbam ahomete emabu na wo hanom no wo meka so mko kwa apai enye ize won bu afu sanse omo mpanyimfo bi no mo chese enioma ahodio bi a won sa timi kan wo so mutimi de bu amakro no konanim no mabu na wo kro yi mu chese omo nsa enkan sa na we one of you can say evidence I chese no kwasem no maybe enkoso wa hanom no ma enkon kan wo hwe de wa hanom be ka say obi na asini da bi na ebia watu afiri mu na abubu ya nananam tetete da bi ebabunu ni kromafo kire se ene timamfo omwo patam ya no mo kire se we ye janan bia wonom koso we ye janan bia wonom ekoso na wo hwe dan no structure ni sisi wonom na kire se ahomete enti karama be di mani enyan enti we enye ball so na aka se we ho de sumina de ho de yetu ni omagu wonom da bi we eye janan bia timamfo omwo Aprade empatam bi hanom no wonom eba so so ebeja omo nan chese ahomete ti obetimi de sibiti enti me ha ho bebre nko obetimi class na de akire eti we ye janabia de so omo Aprade koso na o de di machi na ye nche nyoma bi efa ti o de bete ye ni enye se bia ya said about abasi ma hu de koso okay ma ye ntwa akire de nka o okay eti yesi hanum ye maade ti maade ne di ka twakire ma anso ye mema ne de mo baso edi I tell you abua bi betimi akaw wo be wie yare a wo sha be nya nsa nya de ketwa tese ahomete ti ahefo di achi ye da so wa Aprade ye nwie ye kro ne so papa ye di achi na ye wokobia no ye chama mahwe ahefo nyina akwa babiom ede ba nka 93.3 FM said ye ka kire mu no ye wo eye Akyem Aprade ene ye da so ewei na idi kan ede mokọ be aya empempe amna wo kasei eye Aprade ade shimama no omokọ ho sabi ekogya wo nan na muhu said ye na ho no masibetie na wo hwe dan kra fefefe ye wo machi anu ya eno so ye project a aban no enso so aye 1 million per constituency a aban ne hyebo wabra Ghana for the tumi man say obehwe na wode aye mpuntunyuma no edwumadie ni bi na wohuni no chese mfie mienu nie na project yi wo ye wie ye nti 1 million per constituency ni akere bo ho no mo na wo se wo ho nya se bia 1 million per constituency ni akere de agu ho no mo no eti we nya se bia utimi se tire ni bia pepa but anya hwe kwa hu million per constituency no wo ho no nti we ye janan bia Akyem Aprade for no eye hanum ya akyase wo hu akyase de constituency omo project no munya 1 million per constituency de bi nie na pro no ti we atin say omo hwe hanum ko mbedo ye ncheye eye se nwura mu tu ye se awie bibia ye complete bibia ye complete ye do be inside na wa hwe na project ye jai e ma no essay na de ama mabunu bi afuni say anka anya hwe kra ba na ye duru ba bi sei no ye se ba akofo nsa enso nyame ni kata etika anya hwe kra no kana nanom ne mpanyufo mu okrom ya no kaka ngaka o mo so yi a etro kaka ti wo ni tua no committee bi atwa so ama project na ye kra behwe nanso o mo so aye hwe buada ana chese o mo so ema project no essay eti yanko na yanko hwe se de inside no se betie na bi se project na wie na wa hu se project ya paint hu de ya paint de a chese ya wie e na akra na wo hu no project na wie bibia ye complete bibia ze de kan ya akura abobọ hu awie a ne sa pipe ni bibia ye okay a chese ye jama ne essay o man na japade yo man na japade na eka wura mu no chese this year no ka se wo se benkwa isom sa ye renovation na isom sa hwe no mbubu baby because utim se nsuo no pa enwirugum the project no bi anko buda
if you are for that you are out to project na essay nti say ye hwe na dia aban na ne ho bonso ye na timamfo ye so ye nye fa mo aban no nti so go so project bia ye okay nti no ye ncha inside so fan jet for I for ne for good ye ya pinche ya kase timamfo be ba come every project you to say you are prime shooting back you go on what you say me up to say shooting back come on obi abetimi aba be jane na wa hanom na so hwe ba bia hoho ba krom hanom say one more ba be ye duma bia ye do mo ko won ye di kan twa kire mu no okay it's in 1 million per constituency project Akyem Aprade ye ka kire mo no say Akyem Aprade and ye be pie ne na ye gusu a ye dan neoma ahodo a wokuro yi mu adi akire wo no emabu no a ohu omo no ye emabu no ye kuromafo ye ba ye no omo na abo apro a hwehwe neoma ekoso ye di ka de wokọ bia ya pempen Akyem Aprade fo ono mo kokoje omo na ye wie no ene ya sa aba project aban no egusu a wo ye yebeka se wawie a ya dan ho adi akire obi adi adanse ye wa wo hwe no adi adanse se ye wie because project ye twa ho ye gu ye kan se ye de ahosuo atwi ho de achese ye wie anesa but etwetwe ya so kakra magunu bi mu kire se omo ntiase ye no ma bi koso wo mu krom ya no omo ntiase ye ebisan se aban ne ye na afamu de o se kromufo no so eye omo de eto ahodo a ye gege enfa na efa ni nyina na ye questions a penfo di busa de di kan busa onabo bia ye di kan call ye no you can say obi dan moto say there you we say one me ya bia ya pimpin ye ho na Akyem Aprade for ko omo egja omo nan yo ofa pedasi honorable kwesisa ako Akyem Aprade as member okay na asma wo busa me eyesa de ko hunu sa na tie nyawe ni me ba assembly ni mu be 2 years atwum na adwea na umtumi ko asem no nye sa na tie ye ko hu se wo asem ho no ma ese ekuru na nkasa nye bibia na asem no mutumi abo nti ese ekuru na nkasa so ye gyen na so ansa na bibi kura za asem so bebo ba ye gusu aye ye de bitumi aye na te se de mo kasa bia ye gyen na ho no ye nim panifo kura ba ho this kura ba ho this e be pen this na ni aba be project sa ho bi no ho no ba bia ho okay good ino ye se ka ye mpe ba bi nti ho no mo ye ba bi edi kan twa kire wo na ye ko ya edan no so e be ka so obi dan e wasi be 18 mu ho no na aka nwura mu ho ne edi kan twa kire wo nti sa na tie ina mpanifo ye se omuma asem ye so mu sisa de ewo ba bi a ma show sisi nti de ona bo kan ho asem ye project asisi na we ye chi anom a wo hwe no na o chese mpanifo ye o ma nyi so mu si 1 million per constituency no aye asem na ba no ya na aye ye former MP ino start project no na edu beb no dedin no eye honorable Kwesiamo ono ano oye edu sa me na if ono fi on my the next MP ban no
busa ho saa omonka ho hwenkyere bebe bia dunu po de yemfa ne se koma ya wia ne ntika oman eya Aprade man no ese yan so yeto so na ye koka chew se munya krampo aya wie nti ye pese use but no wo de ko ayi fio omonka Tie Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. Yawo Akyem Aboabo.